I can talk about Xhosa people. I really can. I can, and I will speak about them because they're rude as fuck. They have no mannerism. Like, as how. You'll see them, they're gonna start spamming, speaking in Xhosa right now. Watch. Yo, the internet, awa. Ish. Funny. I am gonna generalize because they are rude. They're very rude. Like, they're so rude. I've never met one nice Xhosa lady in my life that's very kind. I have never. And they're gonna start talking now. You'll see. They'll start talking rubbish. Exactly what I'm saying. I can, and I will speak about them because they're rude as fuck. They have no mannerism. Wena Nakwida ungumntu oyithandayo into ethethisayo. Ukusima ukuthi ngoku. Jonga ke ntombazana, suyiqala into ongazuyigqiba because usiqala kakubi. Susiqala ikaka. Susiqala. Yabona wena uyasiqhela. Uyasiqhela nje uqhuma ingqaleko apha kuwe. Ingqaleko zininzi apha kuwe. Sakubonisa ke thina ke bangakoyikiyo. Ndifuna umuntu ongumXhosa uzamngena kakhulu Nakwida. Ndicela nje umuntu oyi-1 ongumXhosa uzawungena kakhulu Nakwida ayenze lento siyifunayo ezamaXhosa. Amnike lento ayifunayo. Please man. Iman, andiva la apology kaMamlambo. Khani comment pha kwasithatha sakhe. Nimchazele uba sicela sisebenzise the same energy ebeyisebenzisa ngoba sidelela. Abe live, elaa hlobo ebe live ngalo ngoba sidelela. The same way she disrespected us, makaxolise the same way. Elaa hlobo. Makaxolise elaa hlobo ebesidelela ngalo. Awunoxolisa kwi-status kalo. Kodwa ubu-live. Abantu bekhomenta kuhlekwa. Sisi laughing stock. Khanyeni pha ku-Instagram. Ndimbhalele i-DM, I'm sure uzandibhlokha. Awukwazi kaloku uzixolela ihafu ethe. Fast Machida, fast. Report the account. Akunobeka ndasivelanga ngomngqondo etyholweni ezamaXhosa. Hayibo. Yazi yasigezela imomate eCountry. Senze ntoni kangaka? Hayibo. Kuthiwa sina manners. Hey guys, inkanti wayo unakhuda wayithethisa abahlali. Enakhuda uyonqena utshintsha shomo. Uyeke yonke lento yenzayo ukhangela ba akuzuthuleka naye bandleni. Nakhukhu chomi akho need wena nakhuda. Yonke le ankhanu yenzayo akho need yayo chomi. Chomi wena xa uziphathela intshaba is unnecessary ku social media and ke ngoku awukho on phambi kwamehlo abantu. Amahlweni abantu aya off kakubi girl. So yiyeke lento yenzayo chomi. Mna anangxaki now because anokwazi ixesha lakho but mandingalali kaloku for your page yam ithi Nakhuda. Ndiyavuka sengila Nakhuda. Unakhuda amakari mfazi. Zama utshintsha indlela oyiyo. And kuzo zonke ezi video akho nomnye ngathi ukucala lakho chomi Nakhuda man. Akho khuna mathanda apha. Hi guys, I just want to apologize to the whole Xhosa community. I feel like I should have just addressed one person and not the entire Xhosa community. I mean, I do have like a lot of Xhosa friends and they've never did me dirty. They've never treated me any type of way. They've never made me feel any type of way. I do apologize and I'm very sorry. I could have dealt with it in a better way. I could have just said this person or this person. You get what I'm saying? I should have never included or involved everybody. You know, I really do take accountability for things that I said and I'm very sorry about it. Hello Mzansi, welcome to Mgosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nakwida is in hot water
ngemva kwe-live yakhe whereby she was speaking about Xhosa people, how Xhosa people are rude, abanganambeko ngakhona ndlela ba-rude ngakhona balihlata, like she was just describing maxhosa ngendlela lembi nje akhuluma ngabo kabi. Bantu abaningi abazange bayithande le nkulumo yanakwid, especially maxhosa laphana kuma-social media platforms. They were really clapping back at ugirl, saying ukuthi girl usixhela kakubi mnqondo wakho. So Xhosa people are really angry, and it's valid, man. It's really valid. So people are just saying ukuthi vele wena nakwida nawe nale podcast yenu niyabhetha nonke, because not so long ago laphana ku podcast yabo ku Open Chat podcast, they were speaking about mama Makhalad, saying ukuthi Makhalad they chow each other, bayachawana as bo cousin and sisters, and when the video yaqolisa ugeli, but people are just saying ukuthi we are not having it. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Bye bye.